Kako je došlo do imena Nikt? Do imena Nikt je došlo tako što je jednog dana u biblioteku 12. Beogradske gimnazije ušao Nenad Racković, sreo mene tamo i pokazuje mi knjigu koju je upravo ukrao iz knjižare Kultura. Knjiga se zvala Nikt, pisca Ježija Andžejevskog. Poljskog pisa Ježija Andžejevskog. Da, i ja sam video, on mi je baš pokazao, to vidi kao ime originala je Nikt, a na srpskom je Niko. I kaže, to je najbolje ime za grupu. I prvo je bio band ili su prvo bili performansi i pozorište? Kako je tekla istorija? Prvi su bili performansi i pozorište. To je bilo prvo, a zatim je Igor doneo iz Nemačke Casio SK1 synthesizer koji ima mali sampler. I onda u stvari sam ja, to je bilo, mislim, onako interesantno na koji način sam ja u stvari preneo taj synthesizer, to je sad malo ovako trivija. Imao sam neku Vijetnamku koja je imala pune džepove, ovako i na granici sam imao synthesizer zadenut u pantalone. I sad onaj pandur na granici, on je prepipavao tu Vijetnamku, ali nijednom nije pritisnuo u sredinu. I na taj način taj synthesizer, praktično on je bio mali ovako, unesen u zemlju. I ja sam sa tog synthesizera, koristeći sampler, napravio soundtrack za 3 Super 8 filma koje sam tad radio. Ovde u kinoklubu jedan je Smrt Metalosaurusa, drugi je Shooting, a treći In Movie. I zvuk za sva 3 filma je napravljen tako što je sa tog samplera zvuk usnimljen na Super 8 kino projektor koji je imao magnetnu glavu, dakle imao je tonsku pistu na samoj traci. Nikt me je vrlo brzo ubedio u to da meni taj synthesizer zapravo ne treba. Od tog momenta je on krenuo da koristi njegove mogućnosti. Da, pošto je meni više trebao, navodno, ja sam na tom synthesizeru napravio 4 audio kasete koje sam zatim izdao kao sam izdat, koje su se prodavale u SKC-u, koje su se prodavale u Ljubljani i koje su se prodavale u Zagrebu. Prva kaseta se zvala Besmrtnost, druga kaseta se zvala Up, treća kaseta se zvala The Great Movies i to su soundtrackovi za Igorove filmove, a četvrta i posljednja kaseta se zvala Private Eyes, koja je stvari soundtrack za moj video rad pod istim imenom. Sa tim Casijom SK1 se u stvari desilo da smo mi počeli da pravimo svoju muziku i moji prvi video radovi su u stvari soundtrack plus video. To su stvari muzički video radovi, ali nisu spotovi. Znači, Up, koji je u stvari remake, odnosno omaž filmovima Tomislava Gotovca, Pravac i Kružnica, su u stvari soundtrackovani na tom Casiju. Okej, kad je taj Casio postao, kad se sve više na njemu uradilo, onda su došle gitare, Amige, došao je band i Igor Toholj je bio poslednji frontman Nikta 1991. godine. Meni je često glavni interes bio da vidim film, odnosno pokretne slike, kao muziku. Ali Divi Nikt u stvari nikad nije bio samo muzika, dakle... Ne, nije nikad bio samo muzika. Pa to je ovako jedna stvar koja je strašno bitna, da u stvari ja sam odrastao, a i Igor je odrastao na avangardama 20. veka. I na žanrovskom filmu sa druge strane. I na žanrovskom filmu sa druge strane. Tako da je to u stvari od uvek bio neki malo bizaran, zapravo, amalgam te dve stvari, koje su na neki način antipodi možda, suprotnosti, ali zapravo i nisu. Mi smo zapravo te prve kinoklubaške filmove, da postoji taj prvi ciklus, su neki filmovi koji imaju neku narativnu strukturu koja bi trebalo da bude kao komprimovani igrani film i tako dalje, u nekoj kratkoj
formi snimali već sa 14 godina. Dakle, sad, možda čak ove cipele sa 13 godina. To je sa 13. Ja sam imao 13, ti si imao 14 godina. Odnosno, u to vreme je Nik bio reditelj, ja snimatelj. I imali smo još jednog saradnika, Darka Petrovića, koji je bio scenarista, organizator i tako dalje. Dakle, iz toga je nekako proizašla ta ideja da sad zapravo treba cela ta energija da se artikuliše scenski. Znači, tome si ti najviše doprineo, zato što na neki način bi to moglo da se svede u jednu rečenicu, a to je da se među vremenu dogodila jedna mala evolucija, odnosno jedna inverzija u nekom karakternom smislu. Na samom početku sam ja bio neki kao control freak, a ti si bio kao potpuni freestyler. I ja sam u stvari pokušavao nekako da sve to ima neku formu, a ti si bio taj koji si unosio sadržaj u to. Među vremenu se to potpuno promenilo, ali ne sad na planu forme i sadržaja, nego jednostavno na planu jedne transformacije karaktera. Sad si ti control freak, posle 30 godina, a ja sam freestyler. Živi nastupi. Postojali su neki vrlo zanimljivi živi nastupi, recimo u Varšavi. S vama je bio još jedan vrlo interesantan član. Pa možete nešto o tim nastupima uživo, kako to izgledalo scenski i gde ste sve nastupali? U Varšavi smo nastupali u klubu $100, a... Koji je kao neki poljski SKC bio u to vreme. Imao je vrlo poznat jazz klub u kome su svirali, recimo, Miles Davis, na primjer, je svirao tamo za studente. I mi smo taj koncert tamo izveli za nekih 10-15 ljudi. Međutim, tadašnji frontman Pepe Nikta, što znači, u stvari PP Nikt, plastično pozorište Nikt, je bio Dragan V. Iljatović, koji je isto imao svoj projekat Ext. I ja sam u nekoliko njegovih predstava igrao određene likove. On je tad bio frontman i posle njega je došao Igor kao frontman, odnosno kao pevač ili vokal, tako da je to nama bilo nevjerovatno iskustvo, jer mi smo došli iz neke te Titove Jugoslavije koja je počela onako da se ljulja jezivo, ali nije još uvek to bilo to. Ali generalno ja u to vreme nisam bio, tako da kažem, član benda. Ja sam taj koncert snimao, Dragan pokojni je bio frontman i jedini audio snimak sa tog koncerta sam ja premodulisao. Sedeo sam sa snimateljem zvuka za miksetom i učinilo mi se da je snimak tih i ja sam pojačao nivo, tako da je taj snimak premodulisan. Ali zato postoji video snimak. Da, postoji. Koji je na YouTube-u i to je stvarno onako bila jako zanimljiva poseta Varšavi, posle koje je taj bend nekako dobio neku svoju fizionomiju. Dakle, tad se dokazao na stage-u i kasnije su sa Draganom u ulozi frontmana snimili i jedan singl koji se zvao Master of Game. I tu imali smo par nekih nastupa javnih kad sam se ja već priključio bendu, ne kao pevač, nego sam bio član benda, imali smo neke nastupe u drugom novom klubu i tako dalje. Do promene frontmana u bendu je došlo posle one faze u kojoj je zajedno sa Draganom i sa tobom tu svirao i Mirko Mikulić, klavijature, tako? Jeste, inače Mirko Mikulić je osnivač i ja mislim da danas jedini član, ako ne grešim, benda Pandovizija. I bila je jedna devojka, Draganova tadašnja devojka, koja je bila jedina školovan muzičar u stvari, ona je svirala violinu, ona je tad studirala violinu na akademiji i ona je tu na neki način povezivala sve te. Cijel taj koncept nekako došao i u stvari potreba da se napravi bend
što se mene tiče, mislim da će Igor da se složi, iz tog New Wave-a i odnosno tog post-punka. Jer mi smo posljednja generacija novog talasa, ili novog vala, ili kako već se to zove. Tako da jednostavno, mislim, kao što znamo, punk bendovi su pravljeni tako što neko, mislim, jedan bend zna 3-4 akorda, pa imaju 15 stvari, a mi smo počeli u stvari da ne znamo ni jedan akord. Mislim, tako sam ja počeo. Mislim, ni jedan akord mi nije bio potreban da bi napravio soundtrack za ovo ili za ono, preko tog Casija. To koincidira i sa nekom vrstom ove elektronske revolucije u muzici, bela šuma i tako da. Ste vi znali šta se događa u to vreme? Pa da, mislim, bila je ta čuvena knjiga Briana Ina za odgledne strategije, onda Stockhausen, 4 kriterijuma elektronske muzike. Da kažem, meni je strašno bitan bio Kraftwerk i Faust i na momente Tangerine Dream, ali isto tako nemački Ken. Mi smo tad bili dosta updateovani, dakle, danas je možda nemoguće biti totalno updateovan. U tome je veliki problem. Ogromna je ta šuma informacija. Ti si nastavio sa tim bendom i sa tom umetničkom aktivnošću i kasnije, kad si otišao u Ameriku, znači... Da. Kako je to tebi tada izgledalo? Zašto si nastavio, sa kojom vizijom nekom u glavu? Stvar je da je u Amsterdamu ima nekoliko tih perioda nikta, kad su bili neki drugi ljudi tu sa mnom, koji su svi iz Jugoslavije, međutim, u Americi se stvar napravila da sam ja odlučio da budem one man band, only, sa videom. Mislim, ja u stvari nisam nikad, odnosno mi nismo nikad pravili koncert bez videa, odnosno filma. Da, imali smo ta dva koncerta u toj sali u Krsmancu. Gde smo imali slajdove. Gde smo imali slajdove, nije bio video, imali smo jedan veliki ventilator, koji je to bio jedan, ovako, da tako kažem, jedan spektakularni događaj za kraj koncerta, da se neko platno slanja i taj ogromni ventilator duva neke konfete u publiku. Ti si u džepovima sakoa imao konfete. Imao sam beli sako kao Brian Ferry, samo da znate. Da. I ti si iz tog sakoa bacao te konfete i taj ventilator je bio iza platna, a i onda je platno palo, taj se ventilator uključio i onda je, znači, to je posljednja stvar, Inside of my heart, tako se zvala, taj materijal gde je Igor pio frontman, to je sve engleski. Što je vrlo interesantno, smo mi u stvari hteli da radimo koncerte Zagreb, Ljubljana i tako dalje, ali smo stalno nešto mislili, čekaj, kao Berlin, ovo ono, međutim do toga nije došlo, jel? Tako da si ti mi smo tad u stvari, mi smo tad u stvari, to je bila jedna vrsta, ako to mogu na taj način definišem, nekakvog organskog stvaralaštva. Dakle, mi nismo imali nikakav neki, da tako kažemo, unapred zacrtan plan ili neki sistem, nego smo se jednostavno okupljali, sastajali ovde u jednom studiju 27 i onda smo tu sa tim sredstvima koje smo imali, tehničkim, stvarali tu neki zvuk. Onda smo zaključili da te pesme treba ipak da imaju neku melodijsku neku liniju. Dakle, do tada to baš nije bio baš toliki slučaj. Jeste, ali je bilo redukovano, da. I onda da bi to sad bilo nekako, što bi rekli Hrvati, uglazbljeno, jel? Onda smo mi pisali i takve tekstove. Dakle, i tu sam ja napisao taj tekst za pesmu Up i za još neke pesme, a obojica smo bili, to je vrlo zanimljivo, obojica smo bili povezani sem tim što smo se dopunjavali kao Control Freak i Freestyler, bili smo povezani jednom vrstom pasije ka avionima. Onda smo napisali taj jedan set pesama koji je bio u stvari u tom duhu, inspirisan jednom autobiografskom knjigom čuvenog engleskog ratnog pilota i pisca Roalda Dahla,
I tako je nastao taj album Amazing Flight Stories, u stvari. Da, koji nije nikad studijski snimljen, osim te dve stvari, ali mi imamo još stvari koje nismo snimili. To je sve na YouTube-u sa proba i tako dalje. I onda smo u stvari snimili jedan single sa dve pesme Infinity Creatures u studiju Dejana Abadića, koji je kasnije postao nadaleko čuven producent Turbo Folk pesama i tako dalje. Tako da smo sa tom pesmom Creatures, je tako? Ili Infinity je bila na to. Infinity je bila na top listi Ritma srca, radija na, čini mi se, na 3. mestu, zajedno sa grupom Pressing, tad koja je postojala, oni su imali isto neki hit. To svašta sad je. Pa ne, ovo sad ide svašta, da.